Formal nang kinilala bilang bayong presidente ng Philippine Councilors League o PCL, Pampanga, Ipora Councilor Maynard Lapid, katukin nga alala ng genapan ninyang August 12. Ay report ng Patricia Mamao. Matagumpay ang pesinayan ng eleksyon dareng bayong opisyalis ng Philippine Councilors League o PCL Pampanga Chapter inyang Miyerkules, August 12, 2025, king Kingsborough International Convention Center. Tuklula king 207 na konsihal king lalawigan, reng me kisan metong king alalan, at king botong 193-12. Landslide, ing meging panyambut ng Pora Councilor Maynard Lapid bilang bayong pamuntok ng organisasyon laban kang City of San Fernando Councilor Reggie G. Ford David at tambing namang meg concede. All smiles la namang pepaletrato at minarap king media renga duang kandidato ang timong papakit king panga sport dareti. Samantala, sinigurado na namang Lapid na isundo na la rin programang inumpisa ng outgoing PCL Pampanga President Cherry Manalo. Kabilang pinkareti ing pamanyundo kareng scholarship program. Manualay Lapid na makasaupya king kayang liderato ing kayang tata at salukuyang Senador Lito Lapid. Yan katapakong pondo kang sen. Yung kakatamo pong kaluguran ng senador kay ni Pampanga, kay Senator Lito Lapid niya po, na nung atinta na pong existing scholarship program kang BM Cherry kay former President, PCL President, manyad katapong pondo kay kakatang kaluguran ng senador para mas maarakal, mananabas sabihin na mas marakal na po kung nga din ang scholarship. Pasalamat siya naman, i-Councilor Lapid kang Governor Lilia Nanay Pineda, king suportang pepakit na niti at ning kayang pamilya. Ako, siyempre, masaya po ne po. Kumbaga, sulit po yung pagal. At siyempre, buri ko lang po pasalamatan na yung nandili po. Kaya katamo akong gino ne po. Kanako pong pengari, kaya katamo kalukuran ng Senator Lito Lapid ne po. Kanako po yung naman na panay makasuporta kanako, AGM Mark Lapid ne po. At siyempre, rin boss naman po. Hindi katamo pong Governor Nanay Baby Pineda, ating kanakong boss idol po, Vice Governor Dennis Delta Pineda, the board member Cherry po, rin sinaupla naman yung katamo rin, at then pong officers tamo ne po, ekonongan po banggit ang tunggal-tunggal, siyempre, tsuya naman po kayo, di Mama Angie Blanco, na alam mo naman kung sawang susuporta kay katamo po. Pasalamat ko po karela, at siyempre, karengan pong konsehal na binoto kay katamo, na migtiwala po kay Metong Maynard Lapid niya po. Nakalpunda kala salamat kay kayungan niya po. Positibo naman ni outgoing PCL Pampanga President Councilor Cherry Manalo, king kapasidad dareng bayong opisyalis a manibala king aguman. Pasalamat ko na linid me ing PCL ne 217 la ring total member na po yung PCL balo mi po mas nung ating kumampong agawang masanting king kaya katamong liga balumi po mas dakal kayo agawa para king liga uling akakit mi itang kapag nasanyo at sinserong pamanungkulan at lidye po in PCL. Samantala, ready naman rin kayabe ng Lapid ang timang opisyal ng PCL Pampanga. King Vice President, Makabebe Councilor Rolando Balingit. Secretary General naman, Mark Louis Arceo ng Santo Tomas. Treasurer Jerome Gadi ng Santa Ana. Auditor naman ni Edith Kabigting ng Arayat. PROA Renato Gopez ng Santa Rita. Business Manager, Patricia Ann Acorda ng Mabalacat. Federation Directors na laman, di Councilors Venancio Macapagal, Donato Bondok, Joan Carion, Nelson Dizon, Renz Louis Canlas, Michael Angelo Lopez, Allen Dungo, at Jennifer Macalino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.